Pa di si gangsteru, čuo si se sredio neko leftičarko, pa se pališ time. Samo što, nikad ne želiš reći na pravo ime. Kako ćeš ga da? Igramo kriket, znate kako se igra kriket? Nemojte meni tu kričat. Srce mogu jednom po glavi, ovdje raspiti. Ne smije. Evo upravo to raspravlja se ovdje. Život u zajednici i solidarnost. Ko jebe to? Srce ima da ga To je nasilje. Ej, momci, idemo do Brodića. Ja bi jebo. Evo. Ja bi jebo, ovo je vlog, ja sam sad ovo uzeo i neću mu sad vratiti 3 dana. Ovo, preuzet ću mu kanal. Ima da mu preuzmem sad kanal i neću mu dati to 3 godine. Sad, ajde imaš manje subu od njega. Tako da znate. I pozdrav se! Ljudi, ja sam Flurki i danas idemo malo Evo nas, to je iđe manijacima. naša Nerđa šefe. Aha. U Brodo, komerc na Marendi, jer imamo vremena i bolna džoka. Je tako, Lama? Tako je. Da njemu i nat to napravim, da mu ego onako malo... Idem sa ekipicom, Ekipicom, YouTube tajne kanal, tunele. vlogger, Nekakve tajne. hashtag vlogger, subscribe to vlogger.com. Tunele ispod... Fuck. Tunele ispod ovoga... Starog grada. Starog grada. Su zakopavali šefove i šefice, dok vam on nije došao i sve ih spasio. Stiglu. Je. Upravo ulazimo u tunele, Pada ti ova, teče ti iz stropova. Se bio kad su otvorili. Da, baš pa da, kad se otvorio sam bio tu. Vidi. Baš na dan otvorenja. Da, da. Kako sada nismo bili? Znači ovo ti je glavna, kao ta podzemna ulica i sa strane ćeš imati kao malo stube. Tamo danas idemo jer tamo se nitko ne usudi ići, jednostavno. Ok, ajmo. I moramo vidjeti Kenjera, ako ne vidiš Kenjera onda nisi tu bio. Istina, momci. Sad. Subscribe to... Evo, to je To je... Free usluge HR. Nismo uzeli rukavice. Pa Nema veze. Ćemo ići bez. Naravno. Opa. Mislim ovo je samo voda, ali će ovo puknut, to bi moglo puknut. Ne vidim što je gore. Vidi koliko je to visoko. Ajde, idem ja prvi. Kurac je gore. Da, i ti me tamo blicaj. Ne znam šta god da je. Ajde, moraš brzo se popiti. Ovo će biti problem se spuštat, ej. Neće ovo ići. Da, ovo će. Ništa, idemo dalje, aj požurci. Sve bilo. Ništa. A ne, moramo i mi doći gore. Ajde! Ako ne dođeš za mnom jebat ću te kad se spustim, samo da ti to kažem. Jebu mu mati ko su se penjali ovdje. Šta su bili mršavi od meni koji kurac. Edin. Ui! S time to smo mobitel. Tan. Upravo smo izašli iz tunela. Mini igrica, okej, nije me pogodilo, nije me. Okej, uspio. Zapravo ruku me pogodilo.
Znači, upravo smo izašli iz onog zatamljenog tunela, a sad idemo prema... Ne, ovo je Kenija. Da. Edine, trebaš što obaviti? Znači ne? Lamon. Dobar se, šefe. Jesi potegnu zapad. Već se govorim. Ovdje ne možeš zaći vam. Da. Čekaj, šta je ovo? A ništa, Kreni. Ako nam neko dođe moramo biti full tiho. Lamon, skoro si me nogom pokretao, li sam ti kažem? Edin, dođi. Ovdje je drugačije. Ovdje je zabavnije. Nema je. Yes, ovo. Ovo je usrano je. Čekaj. Taman sam si razbio vugl, moram li opet? Ješ ovo kuli pozdrav, Denzor? Gdje je to? Je to neka kula? Mi smo na parkingu! Edine, mi smo na parkingu. Mi smo realno ono, kako se zove ovaj parking ono? Ne znam, ali znam na koji misliš. Da. Ali ali ne možeš izaći, Edin. Da se zove mjesto. Ne, nije bitno, tu negdje na parkingu si ti izašao kroz to. Da, čekaj. Ajmo snimat nešto bez veze. Šta? Ajmo snimat uvod bez veze. Uvod u video? Da. Znam da me snimaš. Pa naravno da znaš. Ujebate. Eto ti gledajte, Leonardo se prenosi novi vlog na kanalu. On je možda još vloge, ne znam ni ja sam. A onako polovično. Polovično Mi je. se bude dao. Ali, on je sketcher. Ja sam smećer. Vidiš ovog lika, lik se baci u f***ing fontanu, I tu nasred rijeke, realno. Neka likica ga je htjela snimit, Pa snimala me. Da mi shut out, jebate. Trenutno snimam s fotoaparatom za vlog. Za old school vremena malo snimam kako idem prema školi. Glas mi je mutirao trenutno. Zato jer je jutro, sad ću vam stabilizirati u roku od 2 sata. Kasnije sam na bus, idem u busu 47. I možda i na taj kasni pa moram. Amire! Ti si šefe? Čekaj, ti mira maksimalno tvoju facu, Mak! Subscribe tu, Amir, šaka. I obavezno kupite ovaj stativ ako ste super dojka. Okay. Dobro, prednosti. Kablo ćete tući. Upravo smo na snimanju spota. Distrek uskoro, kanal Lamon, pogledajte. Behind the scenes. Beep. What's up? Eagle double G. Eagle double G. Top dog by them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up.
Tu si ti. Šta da? Čekaj. Dole? Ne. Hoćeš? Hoću. Neću. Daj, kraj. Stavi ovo za thumbnail, uskoro. I onda piše da pušenje ubija. A mi da pušenje ubija zato. Ja ti samo skočim s ovoga i ovako ladujam ovdje, bam, padnem preko kamena, udarim glavom od drugu kamenu. Opa! That is my story, bro! Maj, gaći. Za sve girl fanove, on je slobodan. Amir Šakanović. Murije, došla je u ophodnju, prošla te po grpcima, gledala je Dokija i ove da puši gicu. Vidjela je da nema nikoga jer su se oni sakrili i vraća se nazad. Bomba je mala, ej. Tamo da se ne prelazi. Aman. Šta kažeš tamo? Šta kažeš na onoj kocki iznad autoceste? Tu se moraš malo probaći. Pa koje kocke? Vidi tamo ona kocka sa strane desno. A, još ništa. Desno, vidi desno tamo, kod one ograde. Ivor, Davor, Noel. Noel kaže nešto. Bok. I? Kaže, ko si ti? Ja sam Noel. Da? I... subscribe-ate mu se na kanal. Tako je, Noel je jedno od onih djeteta koji je gangster u školi. Evo vidiš, ima šiltericu. Poz. Sad je oko 8. Upravo smo uzeli Monster i... I idemo na klupice i idemo hvatati internet, hvala Bogu. Riječi mudrosti, Amire. Šta? Daj neke riječi mudrosti. Šuti kad pričaš. What the fuck, imam okus po onim vlažnim maramicama, onaj miris. Ja lijepo će mi zvat mogu. Ajde, ajde. Ovdje si sad skoči, dođi tu stari.